Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui urang ye Memet. Oke, urang teh Subek, Nadita, Benjo, Amin, Latif. Ulah bosan-bosannya nempuh video urang kabehan. Like, komen, dan Seperti biasa orang lamun arek ngupload teh ya biasa lah. Ulah kok, mun aya kesalahan di film kami kasih pemasukan di kolom komentar ya guys. Ya. Kalau menang kalau komentar. Pokoknya mah komen bae naon anu kekuranganna teh di tim pemain teh ya nya. Komen bae komen, Dita kurang naon? kurang gelis. Kurang naon? Latif, Memet, pokoknya mah komen bae lah nya. Insyaallah ke di urang teh diperbaiki deui nya. Ini dia sebelum syuting ngarapalkeun dialog heula ya. Min, geus hafal can Min? Dialogna Min? Geus. Nah. Oke guys, syuting dimulai. Takim siap Takim. Siap. Oke. Nanti hendak nagihan utang. Oh. Kemarin yang balayar yo. Kadek. Oh nya. Jam. Bukan utang lo bayar. Oke Pak. Pak. Syuting di warung Bapak tos beres. Beres. Ayeuna bade ka mana ayeuna? Imah Alda nya. Imah Alda giliran Alda. Kalian ke pos. Sekalian ke pos endingna Subek. Para PJS lah pokoknya. Ting balik. Tuh balik. Ini perjalanan menuju ke Imah Alda. Semangat. Semangat euy. Dipuji pan ke deung lebaran mah. Nang ning nange. Perjalanan menuju rumah Alda. Terus model Coa sama Kecoa TV. Oke. Oke guys, ayeuna geus nyampe ka Imah Alda. Di Aldana kemana ya? Can aya wae. Terus. Oke guys, persiapan acting Alda sama Amin, yuk saksikan. Kau memberikan cinta, tapi kau juga memberi luka-luka. Sebelum syuting dimulai, Amin nyanyi dulu buat Alda. Ingin bertahan. Asik. Udah. Oke guys, saksikan acting Alda. Bunda kau ngelamun. Bunda geus nyakel duit ya, karena beas ejong minyak geus beak. Oh, ada tenang Bun, udah ada pikir. Ulah, iya dah lepas saya ngomong. Oke. Semangat dong Alda. Ramadan tiba. Marhaban ya. Maafkan saya kalau saya ada salah ya. Kata-kata kasar soalnya bentar lagi penutupan. Kalau bentar lagi kita puasa. Kalau kamu nggak memaafkan saya, ayo kita berantem penutupan ini. Ini guys, beras 1 karung. Neng meuli Kang Amin jeung Alda cenah ka sabulanan. Cukup sih sekarung sekieu. Iya, eta bae. Woi, ini ulah segitu ya, enggak kieu nya. Nya buntek kieu itu kos bantal.
Maning Carang-carang medit. Cicada, cicahem, cinta kukanda, selikuhem. Kurang pinu. Geus lah. Dita. Dita. pas masih. Tukang beli beas sama Nina. Da. Naon Soki? Muna bibir aing dilitikan mentek ganteng teh demi aing mah. Bisa ketemu. Jo irung dimancungkeun atuh geus kos beruno. Malnya lain anak gambling. Gaming ya. Oke guys, Min. Siap. Ending Amin bawa beras yuk. Berat beras Min. Aduh. Ini dia acting Amin sama Alda. Amin bawa beras, jeung Alda. Ujung puasa sabulaneun. Oke guys, ayeuna urang arek ke pos giliran para PJS jeung Kang Amin. Biasa kapanggih di urang ribut deh jeung Kang Amin Amin no? Perang kedua no. Kan perang ke-1 Indonesia lawan Belanda. Dan perang kedua Kang Amin lawan PJS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah lokasi ke pos Kamling atau pos Yandu. Ini kilo si Amin. Kilo bibir si Amin, berapa kilo? Ditimbang si Memet. Si Memet. Kurang ditimbang. Eta mah langsung ditimbang menggeus eta mah geus angkaan langsung jerumna mentok gitu. Parah benar. Min, monan Min. Mawa iya. Talutug dia. Min, ayeuna litu amat sih Min. Naona. Bibirna. Cegelin tuh. Naona. Beutna. Aduh, calon bos toke. Oke, akhirnya geus nyampe ke lokasi buat para PJS jeung Kang Amin. Min, apa bedanya kamu sama Lilin tadi bilangnya? Apa bedanya kamu sama Lilin? Karena kalau Lili menerangi di malam hari. Kalau kamu menerangi hati aku. Aduh, sakit hatiku. Ya guys, ini dia giliran PJS. Semangat bosku. Semangat Kang Latif, semangat ya. Semangat. Kang Memet semangat ya. Kang Subek semangat. Kata kokoda gitu kan, Min. Ya, namun orang kayak mana, nu orang bakal semek, lu bapana. Pasti awak amat kepeng gitu. Sia sih, jangan gara-gara bae lah. Setrong Bang Benjo, setrong. Paling action. Smackdown, hajar Memet lah. Kabur. Tangguhan aja. Mantul, tul. Gimana? Kang Latif, Kang Subek. Gimana, capek nggak? Alhamdulillah, lumayan enggak, tapi tetap semangat kok. Iyalah. Oke guys, acting adegan para PJS geus beres di pos. Ya, ketemu Kang Amin, anu sok marah-marah. Ieu teh waktuna makan berang. Oke, orang arek makan bareng heula bareng tim nya. Kiran Kang Amin jeung Alda. Mantes kata rabak jeung budak. Dot, semangat dong Dot. Jatuh, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Asik, tak bisa bangkit lagi. Amin mantes labu Amin. Aduh, semangat Min. Oke
Oke guys, acting Alda Eker Labuh di Jailan. Aduh, mati mencukup bunda. Ayo semangat, semangat, semangat. Oke guys, atur nuhun ya ka penonton setia, ending akhir teh tos beresnya pokoknya mah gitu bae ya nya. Atur nuhun ya kabehannya. Oke. Ya. Bye bye.